An total Zanya successive concept kelo chuna. Tu ni lecture zan ham 9 de cho 9 de ya benga denga chu lang pia benga prelims sa denga chu lang pia 90% syllabus ko karata ya na percentage bo siam hilo cho percentage topic ke khat khu profit and loss ti hom de na topic ke khat khu ratio proportion om dia na abang khu peha allegation ti hom dia to konon ki big form dia na topic in pha lo ba man ni cha man la to thei do Zani successive concept chala na ele two ni very important concept kali chima sang ba percentage increase or decrease khat chiwang ve tina ban le ila sa ta yai ba nga hiong le khabi chi we tin chi cha phal upon area ye chu chi ye chu topic hi apai mo di cho chi concept ni het la apai mo di cho boda che percentage ipe katiya percentage increase or decrease answer is increase or decrease 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 na percentage increase or decrease ये जो topic है ama sa ka sei chala teka banga 25% increase ki tira ipiti ka zida ham number khachuna a number is increased by 25% ka tila tik sida number chu aling ke ya apum pia number chu pia ka tiziam 100% link ke 100% chala na pe ni khabose kani le ipiti seram 100% ni ka le chun ni chu 100% le ni la khacho 50% ta ba na aling ke ya sai denga a number is increased by 25% ya la chun number khat hi om sa hi in na hichi number khat cho om sa hi in hichi number chunga cho 50% aki kal sa be de ne cho 50% of number ala new number che pisor tam tite ni ko go chula na new number che pisor abotale 50 by 50 पे हम छे 52 टाइम्स चला ना n by 2 ता चना छे n plus n by 2 ता चना 2 अनुया 2 में चला ना अब 2 1 is 2 plus 1 ज़ात हम 3 times of n चना 3 by 2 times of n नंबर था जो पे हम 3 by 2 of n चला ना 3 by 2 of n को नंबर था को इति का ख्याल हम 3 by 2 n को परसेंटेज का ख्याल इति को जीता हम 3 by 2 of n into 100% चला ना n 3 by 2 of n into 100% ना जाओ परसेंटेज का ख्याल ले ना 2 ज़ात टाइम्स हम 5 is 0 3 5 15 150 times of n चले ना नंबर खच्चू 50% के इंक्रीज आ ले रिजल्ट हम सोचे पे हम 150 चले ना इस तब नंबर की तिफा पच आई के इंक्रीज आ ले आई के इंक्रीज ना चुन चुना चे पी दे हम 25% आ 100 आके चले ना ले नंबर चे पी तम 125% दे a number is increased by 25 ka tile 125% ahon so dudan ka sei ta chuna bui pi cho hi basing aya cho bui pi ngai ta lo number thinke ya cho 50% hen ale a number is increased by 25% tile 100 chunga jo 25% chalo na fraction ka ji dinga la 25% ko pe ham 1 by 4 chalo na 4 cho number thing se le chala number thing se cho pe ham
100%. Chala number lengse chu pi ta 4 chala na 4 chu 25% ke na hila 25% chu pi dam 1 chala na 25% ke na hila number tha chu pi ta 5 china cha hi chu ta ni ji ke bang de cha e tema meaning pa cha alle a number is increased by 25% ka tile ti bode ka tiam heta bode ka ti chala na dita a number is teka banga increased by 37% ka til 137% dita na number chuna a number is increased by 210% ka til piram increase by increase by increase by ka til jakha chunga ke chula na jakha chunga ne din piratam number tha chu 310% it's 100% chunga ke chu te thema ala teka banga percentage increase to tin quite increase ma bolata percentage is increased by kita ka bol he tam ka bol thei ro le tam ka bol thei ga ti chula na chi concept ni ya if a number is increased by 120% kiti lala 120% ka tile episode taw chila ya hi izat ke dham increase by ti chula na number so 120% asoy ke tilo chun 120% akhange ka tela chun 100% chunga khan ngai chula na hichi thiling ke ta chula na 100% ta chula na increase by 20% ka tela 20% ji check out 100 chunga ka le chula na etema increase by 120% ka tele it is a khama 100 chula na about 20% na chi piratam 120% na chika hi ethema echi number chathing ke hele na 120% ke increase ale ja ke increase dam 100% chunga chu 120% na new number che piratam 320 hai 220% na 100 to 120 ko gopale piratam number chu 220% है थेमा इसे तो पहुंच दिया if a number is increased by 400 का तिलला 400% न कले का तिले न्यू नंबर से फिर ताम 100% चुगा जो 400% increase ही ले जाता 500% चा दिता इसे कॉन्सेप्ट भी किसी इसे ना है ना इसे अरे चिता बंगा तो इसे कोई शक solve होते कॉन्सेप्ट है न clear न देगा a number is increased by if a number is increased by 20% na if a number is increased by 20% the number becomes 20% I can increase so 20% पे हम 180 na find the number कितना find the number चौड़ है कितना इतनी के खुद हम a number is increased by if a number ये क्या कितना होता है if का भी आ जाए if a number is increased by 20% ना 20% a number cho increase ale he number thapa chu 180 hi ti chuna ele 180 khoi pe ham 180 number da chu percentage la na amoin he juna ka sere cha number khadi me x ti ta na he chu 20% ka ka sa hi le 20% ka ka sa le pi ta 100 chunga ka de ta chala na 20% ka ka sa hi le bata che x chu 120 का कौसा आहिले ना टाइम से चलो ना 120% का कौसा आहिले पीछे एकदम 180 नंबर से हेच नंबर तो हॉट है ने तो ये थे मा रेती हॉट हो हम बता छ a number जो अबुला जो 100% चला ना 100% जवा जो इपी नंबर x जो के हेलो चला इपी ही ना 100% जवा जो जा कलम 20% का चला ना अला तो ही न्यू नंबर च पीता न्यू नंबर च 120% ना
value number to mon ipi hetiam number to 20% increase to the number to ipitam 180 chalana 120% to 180 hile even number deu je peham 100% chalana number to number kiti phapa 100% chalana 100% or 20% ekal sal he chung so chalana akal masanga chu pium hi dam 100% he chalana it's a number to hold at it ele 1% se pidam kahilo chune het nalai bam 120 divided by 180 divided by 120 chalana unitary method left lang he zilanga na si file noi langam dekati chalana 1% boro ko yala dang ma bor ngalo ele pi han deu je piham 100% deu chalana number 2 a number in itself is chalana jing a number in itself na is 100% find the number gitu chalana teka ba number cho sagi la ni ka kal sa le kati chalana iche pa hi pm a number in itself so 100% hinga chalana denominator ke la chana he thema a number che pir tam 100% che pidam che 180 by 120 into 100 na 100% hele into 100 hitting 1% hele into 1 so 1 lo ta bang chala na 120% hum so ta wa na dita ele answer che pham answer ka khona le chi kan khona lan sarong pod chala na ethema ele hita hi khothi na language if the number is increased by 20%, then the number becomes significant. Na, wangai hon fraction method id khodi hon katiam 20% je peham 1 by 5, 25% go 1 by 4. 1 by 5. Ne thilo le pata 500 52 100% chala na. Aile 20% to 1 by 5 hele increase kiti chala na. A number in itself se pe kati moi langam se pe kati ram 100% 100% 500% ile 1 ho 20% va sa na khatni thum li nga chala na chin 20% first class na ba na chen nei milon me ta 20% 20% C 1 2 3 4 5 zar nga ko chala na za khari pam 20% za khari pam 20% zar nga la za kha 20% khatni thum li nga zar nga chala na aling kaya cho pe ka tiam total a cho pe ka tiam che total lang kiti chala na che elo le original lang kiti chala na hiti dinga hi hiti dinga is a person he dam tela 20% na teka banga 25% ka tiang le ba cho 1 by 4 hola na zat li lia khop khan na lila khat chu 25% ti na cho Chizolana 25% li zolana 25% si ko male za som 100% li zolana 20% si ko male za som 100% zolana ato tele khani thum li la khani pem 25% ti na za fraction so na confusion na lo tinga ka thilji chune han la yam cha ka sei cho ne thiam han tam ele 2 by 5 hila 2 by 5 khoi pi dam nga chala na khani thum li nga ngan khan chala na nga na khana hele 2 his then he ipi dam his chan he 1 2 3 4 5 his chan he percentage that he dam na nga chu abona nga chu ibi percentage that he ga tiam aling kya chu thil chu aling kya 100% ga ti chala na 100% chu ki bang chu chana nga no le jat de ham
20 hi chu na 20% na 20% na 20% 20% 20% 2 4 6 8 10 100% ta chala na number link ya na e wang e wan za chala wang ma chan la na anu ya chu total number ki ti ju chala na e lo le original number ti ju na e lo le e original number total number ki ti chala na ala chala la ni hi za hidam tu hi za hidam ni go mali za tam 40% achu te chi pidam 40% 40% जो पेम तेले नाला आनी जो 40% है ना एलो ले 5 दिंगा 40% जो नी है तिथे ना 5 दिंगा 40% जो नी है एलो वाले नी जो 5 दिंगा जो 40% है तिथे ना 5 by 2 जो है ताई का जी लवा yang नहीं थी जी देखा तियम 1 by 5 को पे हम 20% चला ना 2 by 5 को पे हम 2 times चला ना 2 times से ले जाता हम 40% ने थियम ता percentage increase decrease iti hung suam tin ne thina de ba ka ji cha chi basic bulang aya ke ro ta ya nei ki kha an la ele a number is increased by 20% ka ti chala na 20% jo percentage me chona za kha chunga 120% so jala na reflection ka so dinga le pira tam 20% 1 by 5 chala na fraction na ngala kha 20% ne ti na cha 20% increase के बोल रहे कतिला क्या आप चला ना 20% increase के बोल रहे ची के प्लस था चला ना ना ही original figure ही ले 100% चला ना ला 1 को 20% चला ना पहले 120% चीज़ अब हम 5 plus 1 6 क्या इतना तो इंचिका को पता चला 20% ना क्योंकि माइले इपिहता 6 ना अब आना मन the number हम सोचे जा तम 6 to amon ipi atiam 6 to 180 ati na ele 1 to ipi tam 1 unit to 6 unit to ipi tam 180 na 1 unit to ipi tam 6 3 18 30 na ya to chu amon 20% hold tila 20% je pam 1 unit chula na 20% 1 unit je pam 30 jo na 20% hold intile answer jo 30 jo evam the number find the number atila a number jo hold intile number che peham 5 chalo na 20% ki so masa ki ka sama sanga jo na original number jo ale number che pira tam 1 and 2 is at time sum 30 times chalo na is at tam 30 times 5 3 is 15 number to 150 so 150 to 20% increase over here is also 180 here tin so it a question solved na ele tasan lawa hele wate no che abo question se ba if a number to 150 la tawe 150 la to 20% increase there kati so na 20% increase tinga le 120 by 100 of 20% it's a number here 20% increasing 20% of 150 to that item 0 ni ke ka 2 into 15 ho jan ham 30 jala na 30 20% increase ta na 150 denga 20% je phem 30 jala na it's a number chunga jo 20% increase ale pi so am 180 amona se ke bangam ke bang chala na eta hi khod ta khod dang ki thim chu ta ele chima ma chu 25% khod ta 20% to 25% no handing I have by pera 25% the number become 180 kitla ipiti boleva find the number kitla akitya hele 20% khod pe hum 25% khod pe hum 1 by 4 chala na increase kitla pe hum plus chala na ele number tha jo pire tam ke de chala na original number जो दिया 25% increase आले 25% को 1 बसाया ना लीला ना कब बसा ले number जो पिताम 5 था ये 5 जो original number था जो पियाम 180 580 ले 1 unit जो पी represent हम 180 divided by 5 ना इधर हम 5 3 is 15 5 is 30 दिया ना
5 3 is 15 16 17 18 thum wal chala na thum chu 0 to equal to 30 da chana 5 6 are 30 ele 1 unit to 36 here le 4 unit to the tam 4 into 36 is at ham 4 5 the 4 6 are 24 4 3 is 12 13 14 144 na he them ta a question ki jidan cho copy ron ta aban le che fraction method here fraction lawa khat pai bol du ham percentage increase decrease then masang chin het te han ngai na strong te han ngai chana basic class a khabe kilo to lo abul ngai ki lo ta chana e ba cho revision heading apoi mo be sala avela revise kan bo sa ne ho pata method khat pa percentage method a bol du ham kabe percentage cha te na bala pass question khod le han iti ki to iti bol na he deu cha ele percentage khat method a che pi se dam a number che pe ham 100% chale na number ini sab che pe ga tiam 100% ka chale na is that increase ka tiam 25 increase le is that term numbers tha is that term 125% number tha tha chana number tha cho mon pi he tiam 180 na aja chal e honi deu che bham 100% he che number che deu chana hon na he che new number che ya na new number che ya na the number tu to chlang ka ji ta number chana the number to I think ya pia ka tiam percentage is 100% chala na so ni langa ka 125 de na ele 100% ele pi ka jidam chi om sa che pam 180 he chala ngam pa he noi la ka chi sur chala na aba na he cha pa he ka hol de pa to chala ka ji de chala na thema ele chi ka bola le ti ka bola de tam answer chu zo che answer za mutam 144 moham ti module nam in khodu cho 25 is that times sum 4 times 25 5 times na 25 400 ya 100 chunga 25 khat kyam be ke hola na that's 25 5 times abana 5 is that ham chi 5 3 is 15 5 6 is 30 36 kilo na 36 to 4 to multiply bolta is so tam 4 4 6 24 na 4 3 is 12 13 14 yeah answer is 144 percentage of halo bichna melchi han la chun khabe percentage la ti lowa lecture 1 2 ham lecture 1 ham khana button number of student ikhowa result a pass result fail ta khod chun melchi ba it's ta khod thi cho a pass to 92% a pass in fail to 44 a fail ki tem khatum chuna he so ta khod thi cho alo bi chin het te ngai le number increase by ki jo ne tachla na percentage increase ne tachna le percentage decrease la abula cho first question a che pia ka tiam question sai tiam tu ni percentage increase decrease is what to hi decrease increase hi decrease a body ta cha na if a number is decreased by 20%, masa pa 20% na decrease by 20%, number so decrease by 20%, see 200 tau to no 200 botol ata question if a number is also increase chula na it's decrease ata cha number chu hindia pe ka tiam number chu a number in itself is 100% chula na e bang to hi if number chu if bol tiam decrease de chuna 20% decrease ta chula na new number chu bitam le 80% बहुत अच्छा जगह डालना तो लोग पता ना चे I think
it's I think tui botol tui ko chun chana ato I think ka chana le jan ham 100% chana na ai banga 20% hi ki don chai ta chana ai ki don chai la chu jan ham 80% chana na 80% means thiu chu ahing lo tin cha kim ke lo tin cha 100% le lang ya le ahing lo tin cha. And if a number is decreased by 20%, if the number is 20% decrease, the number becomes 80%. The numbers become more 200. Find the number. Find the number. Number hold it. The number is a number to hold it. Find the number. A number in itself is 100%. 100% hold it. Let's find the number. Number to percentage of holding 100%. It's a new number. New number. Question number becomes decreased by 20%. 20% decrease the one. 100% let's because it 200 azilangam something veilangam patachunga pahi no yang so de chalana. Evang ihon 100 equal to no 100 heading na 70 equal to 70 10 equal to 10 ka jira cha ala answer to chi hung ta to chi answer repeat ham che 0 khato 0 kha ki cancel na abana 4 to 8 na 4 5 20 500 na yeah 4 to 8 chala na 0 to 0 so le so na ki ka ta ya na 8 bhumya 4 to 8 4 5 20 na 400 am abara 2 za tam sa ka both yam 2 5 times 225 na 2 to the 4 to 5 times 25 times na 5 times 11 oh 25 into 10 khut ham numbers are 250s what now a numbers are 250 out of 100% ka chala na number 250 la so 20% decrease bole 20 la so 20% decrease bola the number becomes 200 hum hum le ta chala na 250 la 20% la dole 200 hum so de na da numbers are 250 it's a percentage method unitary method anti thi chana ki do ba bihan ta ban de khana che bol ch ji cha ta karab leta percentage increase say per margin head the online fraction आज का होना ले percentage को पे करते हैं 1 by 5 percentage increase आज इतनी बोलवाम जानिया बोलो से plus हो चलो ना ना तो total number था तो fraction है ले अनुयाम पे पेने total number ना कैसे चमेल से आता fraction है ले अनुयाम पे पेनी total number achunga plus bolom minus bolom che pe new number de chuna percentage acho 100% cho total number na percentage acho na 100% dile cho ni pitina a number dile cho fraction acho numerator by denominator na denominator cho a number hidi cho ne thema 100% cho number है ना denominator cho number tine cho denominator apana numerator ki plus and minus and ki bo pe new number cho ala chala ya epitium decrease by 20% cho na decrease le pe ka tiam minus number tha che pi tam 5 lakh khali la do le jan ham 4 chi pem new number na azo lang 80% ji pe no cho new number se pitam chahiye 200 na ye hone pi deu ham 5 deu so 5 deu wala 1 cho ka le line khat ador ta cho 4 value cho hiche hele 1 value cho 200 divided by 4 kati na 5 value cho 200 divided by 4 into 5 1 to into 1 tina cho what is now na electron is that terms 4 that terms 5
5 20 0 na 5 5 25 into 0 ko 250 zo answer chi jan mu bang ke bang chana ita khot thi ita on he ngai khara on he ngai na abana cha ko 20% bana ke khat lau cha 25% na 25% IT volume hum number is decreased by 25% by 433 che here out che 210 to 200 210 to ta na if the number is decreased by 25% the number becomes 210 find the number get kan body tam non to ten to now net hi lo la say a number cho percentage में चोना का कोना लेते कि जिदा हम 100% चो पे का तियम जो का जी चो चलंगा करब ता चो number के तेल हिंग क्या से पे हम percentage चो 100% ना ए लो ले number च fraction आ ही ले numerator by denominator ही ले which पे जे हम denominator पास होती ना चो ना numerator तो denominator ना अच्छा 100% ला जो decrease by 25% कर दीजिए ना 25% decrease din minus dite so new number che bitam 220 decrease kiti so now his number so 25% I decrease ale ja tam 75% na e decrease so che p hetia mahin 210 te so na 25 ko 1 by 4 3 and dina so ale on e hon deu je pe ham number cho chana pe ka tiam 100% na 100% je hold de wale 1% cho ka bola le 210 by 75 ka ti the na ele 1% jo ji da na 100% ko wale ngale ti ka ji da ham 210 by chunga pa hi 75 into 100 25 4 times na 25 3 times 3 times some 70 times na ale is pita mo sari 40047 za 28 428 ita zo tu ni zana sekhi za za je na plus minus on se thi on te 100 minus 25 jang 200 wala itina mo na kalong dang anne cha ya na bu han 280 chana percentage za ji don ta ji don nai lo it's a pen I solve without na it's a pen number hold out na to it's a pen ga hold out fraction method ga hold out karab ditam jiba mi no copy do la no percentage increase decrease पे watch profit and loss on ki jang ding Mantinang ki jang datas graph or pie chart abana percentage method ko dota chana ele 25% cho fraction method in korotala 25% je pe ka tiam number for increase and decrease on original number acho 1 he la do dham elo la koi bedam la do tin decrease chana le number tha che pe tam la do la 3 ta chana 3 unit cho mon PATM 210 heti na chana e on number chi deu cho number che pe ka tiam chalanga hi denominator pa na chi pa cho number cho PM 4 na ere 4 value cho ide wale pe ka tiam 1 value cho ka bola le PM 210 divided by 3 chana 4 value cho PM 210 divided by 3 into 4 3 7 za 21 0 400 47 za 280 it is patam percentage increase decrease net which in hero la patas abana to ekan hilhan de chu even net thina understanding a lot thina de 25% to 20% boy bola chulana e bang he chu ta bang he exam a hoi chu pena ka jang dem ti ne no ma helana
cái chỗ question bây giờ nó mình nó giải cho khó lâu bị cho em vào question không hảo thật là question không hảo. If a number is decreased by 33 1 by 3% nó कितना là 33 1 by 3%. Kita का खुद dah हम percentage method का खुद dah हम percentage method ni खुद lang bata 100% la खुद का ला दो dah हम 33 1 by 3% का ला दो दे ना. अब new number तो भी dah हम 66 2 by 3% दे तो बहुत में दे चला ना dah ना那你这个速度给提了每天做那天嘛，一做怎么 fraction mix fraction 我买了比较那个点，一只把一波了跑路，另一只把一波了，摆了单呐，到底是1 by 3% 会变1 by 3是呢 ，number 就变 number 就3到是呢，完了多一个字到路边，这个按这个33 1 by 3% 是了呢，就是变1 by 3 so na ahi le 1 by 3 achu ipe ka tem if number is decrease ka tile pem maina sala na new number chu bitam 2 chu na new number chu 2 le mo chu langa I pi so tem 2 tem so na e honi deu chu pem 3 deu chu na elo le ita ka ji sawa le ji sa pa ne chu na 1 ka ji ding para 3 ka ji ding na Jisa pana bolnom rola 2 is a times sum 2 1 is 2 2 5 10 da 105 so na answer to 3 105 ko mala sa ham 315 ya kita ka buang la ka khut chom che na na thema kita ang ka khut thi ai lawa yang la zo la nga ba nga chu 2 value chu pi ka tiam 2 value chu 210 ka ti the na 1 value chu piam 210 divided by 2 3 value de we hon number chu ka se banga number pe chu no ya pa he 3 value de wala 210 divided by 2 into 3 ka khona hi le answer chu 315 so to kita ke ro chana kita na bono me ta hele understanding adi ka ji yan china thipa la khun za time sam na boyang le chi se ji na pha na su lu sanga chu bai che kena na mo the na mix fraction is all 80 so din he thita increase out to ma cho na decrease ne no la increase a bolo tena bala topic choma lo ta na telo le we have used much time waste होता है it's not a waste ना और 200 ताऊ वाला 210 हूँ है किलो उड़ता है 200 ना हूँ जो भी उड़ता है आंसर को 210 पर 200 की and number to 33 1 by 3% increase का बोले करते हैं ना 33 1 by 3% को पे हम 1 by 3 तो increase का बोले जाता है number new number से पे हम new number is 4 also 4 value to pay ka tiam 200 na da aliya number de je pe ham 3 je na one value to pe ham 200 divided by 4 na 3 value to pe ham 200 divided by 4 into 3 4 that times sum 550 times na 3 5 or 50 answer to 150 na kita ang kabot hai otherwise iti kabot ham 1 by 3 chu ipi katiam ke na hila 4 sala na 4 to 200 times sala na 4 is that times sum 50 times na answer to 50 times sala na 3 5 for 15 kita ka skol gang zo na e wan he thina de bata ka ji masat cho patam percentage increase decrease to bon ta na ele percentage increase le decrease ma question chi type khan hiya ele bata percentage more or less on kitelo la to hai percentage increase le decrease on ke ma chala na more percentage more or less
equation hung al e pe the tam percentage more or less but cha I bolo ta cha e one head kit han nam tik do cha if A is 20% na more than B oh class 1 and class 2 ang kana cheu ta chei ba cha revision han nga then how much is B less than A I bola ta na I bola ba ti bola ba khod dan ni ve khod ki the percentage method to fraction method a khod do cha A is 20% more than B ki chala na B ke ro ma more or less ke tele ba pa na la chala bai de ka tiam 100 अपन ले चुन भाइरे चुन ना એટલે A चाहिँ P हम चाहिँ A B के छ ना A is 20% more than B के चाहिँ चुन B चाहिँ 100 कला आइले 120 के चाहिँ चाहिँ छ ना देता A is 20% more than B के चाहिँ चुन A चाहिँ 100 के चाहिँ 120 छु 20% छ ना अहिले मन चाहिँ छु how much is ना how much is B less than A this na B A sang ai zana homam this na B A sang ai zana homam 20 of home chala na percentage as ite pale pick tiam 20 home chala na if you compare then A na acha ina last question hai pata then kita kana question hunge chala na how much is B? B to A sana it is na. If you compare हम A तो कि compare चला ना then A के चला ना अरे नो यहाँ please do हम 120 into 100 अनु यहाँ 100 जीरा चला चुम्बे अंगरे ताच ना आंसर दिला उधर चा 0 0 क्या 2 1 is 2 2 6 is 12 ना 1/6 into 100 कोई P 1/6 पे हम 16 to by 3% is na 1/6 value ko na ile 16 to by 3% is na 1/6 value to ne lawale 1/6 value ne na 100% pe ke bang ta cha 1/6 value to ne lawale pe bode ka tiam 1/6 into 100 che pe ham 100/6 chula na ka ko na ile result so dham 16 to by 3% is to cha na tema kita khot thi chuna aile fraction method na chi bol ta chuna no fraction method na ti bol ham 20% more ka chuna 20% more ka tele pe ka tiam 1/5 more ta chuna new number se pir tam 6 new number then the number becomes kitalo pi chuna the number becomes kitalo compared हम चलो पिछला ना अले number 2 new number से पेड़ ताम चाहे new number से पेड़ ताम 6/5 ना चो खत अकेला 6/5 ता चना अले मान से चो A is 20% more than B चना अले ची पेड़ ताम A ची पेड़ हम B हम जा पाते हैं जना अले question चुन then how much is B? B to A sang azana homam kisna azana homam kana form chana na one ka jiding abana koi jagi compare हम कोई sang के ती हम A चला ना A to 6 का तेरा 1/6 चला ना 16 2/3% ऐसे ना ताकि दिसो अपन है तब पहुंचत मा मान लेस बोलो तेरा बाला नेक्स्ट क्वेश्चन आछि त ए बोल साता या ने थिन दे बाकी जी ना 20% more लो 20% less त less कितला इति बोलो ताम percentage method ना कभी खोद होते हैं हमारा fraction method में कभी खोद के होता if A is 20% less than B तिले
B hui pidam B to compare to 100% lot na A hui pidam less 20% less is na less means 100 minus 20% na zatam ji 80% ji 100% na lai chana na yeah is equal to khari 100% la 20% ila do le zatam 80% less at chana na 20% ala to hi izan al ji difference is ham 20% al hom chana na person is it out in a confused way now 100 to 20% less al izan ham 80 chana na and how much is B less than A B how much is B more कितने ताज़ how much percent azona as a percent now how much percent is B more than A question liang to percent zito how much bana how much percentage I hold on to na how much percent is B more than A okay na ele B to A sang izana tamam percentage say it is na ti masanga question 10 yung chu much zawa percentage on to ale izan ham izan ki khiam 20 ki khizala na ale answer chiti ka zida ham 20 koi to ki compare ham then a che pe ham 80 na into percentage na 0 to 0 ka kale 2 1 is 2 2 4 is 8 yeah 1 by 4 into 100% is 1 by 4 से पे हम 25% 1 by 4 to 25% ना एलो ले 1 by 4 से पे है लवा लेती को बोले करती हम 1 into 100 को पे हम 100% by 4 ये जगह डिवाइड ना ले जा सो हम 4 to 8 4 5 20 ऐसा को पे हम 25% ना ये बांगा है भी करते 1 by 4 को 25% अरे जैसे बांगा जो चला मैं कैसे आले पे हम 20% से पे हम 1 by 5 na abana less katila chita chala na koi pentam a homjo chala na a homjo la chi pir tam a na nu apa a chala na b tam jo sorry if a is 20% less than b chala b tam jo chala na b tam jo abana a result out on A and so on. Result soon I love it. If you form them to 4 by 5 data. And a quailin zone, B in Zosuna, B in Zola, no longer Pauline Zoy, B quailin C. A. Calatana. And how much percent is B more than A? B A sang as an atom. Kanatam Solana, Harkazi Tachana. Abana Quaji compare him. A to p 4 1 by 4 to p 25 percentage net him tawa papa ne confuse on te beta sunna percentage more or less te sunna let's say ta banga hi question khat topic chom khat ang lu ta zania che b bolbam successive bol sunna successive to p he gatiam thuni ke multiply ala elula aban bana chia le successive ka ti chula na acha tele he je dumju ya cho topic kan ho chiru da cha ta area concept chiru da cha area to related na area related na chiru da cha question ne la thum solve for the area to related na abana hi area ai ki te le thuni ke multiply ye chala na L into B, length into breadth. Take up a rectangle for length into breadth. Area to length breadth. Solana. Tunic come Solana now. The tunic come into a law for Malapia. Successive concepts. Let him move on. A question for him, but not explain on them. Let him over that's all. If the length of if the length of
Chi exam hong ji chu tu na cha hong if the length of a rectangle na if the length of a rectangle is increased by na is increased by 20% na and the breadth and the breadth is decreased na by 25%. Find the percent. Find the percentage change in area. Find the percentage change in area. Rectangle cho pyam. Eta rectangle is side ke bang lo side opposite side ke bang na. E bang all side ke bang lo pi chola na. Rectangle hele area of rectangle cho pyam length into breadth. Area of rectangle cho length into breadth na. Here hele ma hone pi se bam hichi length here it's breadth chola na. It's breadth chola na. Chi length it's breadth na. Amon say if the length is increased by 20%, is na, it's 20% course na, and the breadth is decreased by 25%. It's 25% key sucha. So the lesson, athapa so itabang hele tam, it's 20% course be hele. It's sao jab bita na. It's chan hiya ma sao so hele chan hi course be bita na. Breadth hi 25% decrease here lechon. Masanga hi chan hi ya lechon hi chan hi to lo hi chan bita na. Yatima. It's a new rectangle to length into breadth. Area get it so area length into breadth. It's it's an ike here to we part of tap. It's an ike here one get eating a let it could do hum. Percentage method I could length area to take area to them area of old to new. Area of percentage abula to pam length into break length to 100 kala breadth to 100 kala length to 20% 25% increase 20% increase na into breadth to 25% decrease ding ita ka bowling our original to 100 into 100 sorry it's new pa it's new heading 100 into 100 chuta lakhana 100 plus 25 length somilanga increase la na breadth to 100 minus sorry it's 25 na ida ka bola le ite ne ko comparing difference kara ora chalo na chi ko ji le ka exam ka time up bita chana ito to bang ti boljo ham kya ide fraction method na boljo na area che pe ham bata na che ka ji niam bata ho length into breadth to area hai kiti chalo na length into area to breadth hele or alui pa cho chalanga ji ding atha pa cho cha ji na hele percentage ai ki pya hele 20% khoi pe ham bola hai length i boi pi do to he length i boi pi do cho abana breadth i boi pi do na length to pe ham 20% na increase agat cho na two masanga zero je pe ham 20% increase la alui pa cho 1/5 chala na alui pa cho pida ham original cho pida ham 5 alui pa cho chala 5 na atha pa cho pida ham 5 plus 1 cho 6 e thiam da aile hicha ki chai ta chala na alui pa cho 5 ya na to atha pa cho 6 ta 20% increase jo na e thiam na asai da ne length into breadth chala if the breadth is decreased by 25% chala 25% pe ham 1/4 decrease chala new pe ham 3 na alui pa pe ham 4 all pa pe ham all a breadth 4 chala abana new pe tam 3 da new minus 1 ila 3 ta chala ahile length into breadth pe ham
area chula na it's all la chini wa ya length into breadth area hi le 4 5 20 area lui pa chu 20 is area lui pa chu 20 na ale area thapa la 3 6 18 area thapa hi 18 pa chu new jata na ethema ale question in PCM 5% change in area hi aki hi na chu percentage is same na area za na ki khem cha hi nya ki hi chu nya ki hi chu percentage is same tile 2 chula na aki hi change so da thil chu za na ki hi ham ti ha na de nga chu ipi da ki tezi ham alui pa da ki tezi chula na alui yom lawa la chun te pidim lo ti chula na thil chu na khange ana ke me ki te thilo chu thil kha chu num sai lo la na alui pa chu ham all chu ham 20 original all it use na original all final total ki ti use na hichi mi cha original all pa ja ru ta na chi percentage se ti chu 2 za tam ham 10 1 by 10 che percentage za ham 10% cha answer chu 10% it's exam hong zin right Patam ai le is the one question kan appear on the both taken the live person na percentage change ai le hita banga hi karabitam hita banga hi consumption no ko batano hita bang concept hoi tium jam ti la chun thirkhat aki bola le thirkhat aswa le hiti condition hi o mal na hiti formula apply on the cho teka banga price into consumption is equal to expenditure na ichang hona za thi chi pa price into consumption is expenditure ai lo le revenue hono ding ala revenue hu price into ticket ta ta bang na ichi ta bang question ho nga hi le ichi pa hi na za de cho ala price into consumption to expenditure chi pe ning ga bolo to thuni ki multiply ale itium aswale tina cho tuni topic is very important now if the price of sugar ticket utna zanye bolvam je if the price of sugar is revise on laham if the price of sugar is increased increased by 20% na if the price of sugar is increased by 20% and consumption of a sugar na consumption of sugar is decreased na sugar is decreased by 10%. Find the percentage change in expenditure na find the percentage change in expenditure to so kan ji ta ata na thiu chu sum chi tin a se ram te sum chu sugar to consumption ajo na hisab le ngala chun a price uni de cha thilman huni ngai chala na aman ta ma na ina ne roma la chun thilme to chun aman chu ne za chun he thilme na ki multiply it it's the condition if all azo into kita thilkan hong so le azo to bona chi bol je ga ti chala na azo tele price na into consumption chu piam expenditure na aluya chu izat ham atha chu izat ham izat na ki hiam luilat izat na ki hiam hen na dinga chu lui to tha het ngai chalo na
price of izan akale tiam 20% je piam aluya cho 5 vela to hi kale kri chuna aluya cho 5 vela to zat tam price so 6 na la consumption khoi zana decrease ke tiam 10% a decrease na aluya cho 10 la to zat tam 9 na aluya 10 hela to hi 9 ta ele expenditure jo aluya cho zat expend 5 into 10 50 na atha 6 9 ja 54 ele expenditure jo zat na ki hi izana kalam expenditure sum sen kal kholana 4 akal chalana percentage and sen tireti seida hum 4 divided by ipapara kalam pito ki compare hum 50 se ki compare na 4 by 50 get pula wale tik bode katiam into 100% gati chalana fraction of 4 by 50 ke lo into 100% ka khot na chalana 50 is a times samche 2 times 4 2 is 8% answer cha kono pala 50 khoi pidanga hong som ko tela all to ki compare it na percentage akalam ahiswam ti ko compare na denga all anu ya na to che ich aum sa pa da chuna ji cha hanan lang abara next question chalo to patam ai chan ta chana le che concept ma hin khat bolot area to area yang khothni a ke multiply ala chi so the ga chala na square yang khoi the rectangle ibam area cho leng into break na abana area che bham area lakhana che bham leng into break rectangle na rectangle na square is formula ipiang ke mothai dam square round ke mothai ri chono ibra square ke mothai dam tla side square chola na area of square ko biham side square means side into side volume into breadth tam chola na ele circle round ke mothai ri chono na circle round ke mothai ri chono circle ko biham area ko pi r square na pi ko constant chola na constant ko don dan nang cha ta bang ratio ki pili phala r square ko biham r into r chola na l into b thilni into b into b into b ke tiala chun ke mang thei cho it's a condition a hai che in apply do na ala to chu rectangle che ta chuna rectangle che to ai p bodo tam square ai bodo mam square bodo to square acho area is equal to area square ko ham side square chuna side square ko ka zida ham side into side na square na acha khoi ya ala question ka zero ta cha if the side of a square na side of the square is increased by pt to ham is an increase by the ham 25% na find the percentage change in the area na find the percentage change in area ite ka bol ham side of if the side of the square na if the side of the square is increased by 25%, find the percentage change in area. Square of the piagatiam
side do se ki bang chola na x he le chang x di x di x pe ham x square zo na x square to x into x ka di the chola na area na le khulanga ji taw achu nga ji taw khula na la question a chu ipham area chu area chu p ativam side into side na ele all the new ji ki do chu tabang ai omle all the new compare de chala na area is called side into side to area de dot it's takat cho hoy ji mo sana hoy ji no kha ana cho khwala pitch area na side to lui pa chu za 25% ka di chala na cherap ta nyo 25% je peham 1 by 4 1 by 5 1 by 4 confusing kya hota 4 to 25 multiply le 100 so de na 1 by 5 को 20% चला ना 5 तो 20 multiply ले 100 so de ना लिंक 100 है कते करप्ट है 25% so increase some decrease some अल्लाह लुई पांच साइड से हम 4 कितने चंग 4 हिंगा चला ना साइड के बाउंड स्क्वायर ओ अथा पांच पे हम अथा पांच खड़ा क्या बेल 5 तक बाना चला यो ये साइड इधर मुनिया का जियाम दिला साइड ले साइड के बाउंड स्क्वायर ना कसे बांगा स्क्वायर तो साइड उसी के बाउंड ना के बाल तो ने के बांगा एरिया तो हम 4 into 4 तो 5 into 5 तो 25 ना अलु या तो 16 या तो 25 था तो ना એટલે જરા કલમ સમખના કરો ના સમખના કર લો દે तो 25 ला 16 कला 2000 हम 9 सुना फिर समखना यो 9 सुना 9 कल एवा परसेंटेज आकर जिले जरा करड़े कतियम परसेंटेज आकर जिले 9 by 16 into 100% ना इस जो पियों इंदा हम 1 by 16 fraction है ना हम 1 by 16 है ना ले 9 times multiply ले अच्छा सो दे 1 by 16 है ना लो ले बता ना 9 into 100 को पे हम 900 by 16 था ना अब आना 9 by 16 जब तक 3 जब 2 is 16 2 4 8 2 5 10 0 ना अब आना 2 4 8 ना 2 to the 4 2 to the 4 to 5 10 ना अब आना 4 जब तक 4 5 20 ना ना 4 6 24 अब आना 1 ना 1 ना चलो ना 4 to the 8 4 5 20 finishes point 25% oh 56.25% yeah circle square round के तो ले ता बोर्ड है कति चलो ना करब बताओ ना जीचा अंतम तो तेले इपी एरिया थुनी के मल्टीप्लाई एरिया सो थे पियम नलायम सर्कल हम चना अल्लाह सर्कल को बताओ ना सर्कल है एरिया है पे हम पाई आर स्क्वायर ना अल्लाह है तो थिरखर कसो लेना है तो ये को कंपेयर देता है ना इट्स आर स्मॉल आर थिंक थे कैपिटल आर थिंक 20% हम का इंक्रीज वाले एरिया उनकी क्या देता चलो ना ये चलो एरिया रे पीरे ताम पाई आर स्क्वायर ना थ्री कंपेयर वाले ना पहले पाई के काथे हम काथे चलो ना ये कांस्टेंट के दोनों लोग से परसेंटेज चीज के तो फल कांस्टेंट के वही पी लो ना पहले पाई के का हिले और जो चला है इधर हम चला को हम अलग नियोजन के बालो या जो आर इन तौर होते हम ये पाई एरिया चला ना कपा एरिया को पे हम और इन तो कैपिटल आर ना इस जब हम कंडीशन नाम हिले अजवा पाँच अप्लाई देखते चलो ना
ala question kan zero tam chalanga hanjing area to area ratio to ni compare it ne cho circle asana ala question chalanga jilang if the radius of a circle if the radius of a circle is increased by 20% increased by 20%, find the percentage change in area find the percentage change in area. ठीक है ना? area of circle से p है टिवम pi r square चलो ना अले pi जो ignore है कती चला ना अजी जो area का जो हूँ की increase आला जो नियो अलुई पादो था पाई compare ता चला ना area जो r square को पीती था हम r into r दे is equal to area दे आया ही ले old अलुई पादो था पा compare दे चला अलुई 20% से पे है तीवम 20% जो 1/5 radius to increase or decrease है तीवम increase ना plus radius जो इज़र हम बोला जो 5 तो अज़र ताम 6 radius के बंचला ना सर करा को ना अल्लाह चीज़ में पीरे ताम 5 से पीरे ताम 6 जितने की बांग है ना जितने थाते नहीं की बांग है अल्लाह एरिया चीज़ ताम चाहिए चाहे एरिया ताम ज़रा कलम 4 11 तो लोग तो आए हाँ उधर से 11 ना तीन लोग या तो 6 ला 5 ला दोले 1 ना 3 ला 2 ला दोले 1 11 ताच ना सही नो होने के बाद यान ले सही दो थियन लो एले इज़ा ना कलम एरिया चो इची ओल्ड पा एरिया या न्यू पा एरिया चे ताच ना 11 अकल चला ना जन अपना कल हम 25 अपना percentage का bowling वाले into 100% ना 25 is that times हम 4 into 11 फिर जन हम 44% area जो 44% increase ना ये थे माँ area जो 44% increase मतलब ना अब कोई सुनो जो लगा आंसर ये हो लो बाचो increase by ता increase तो आहिले अच्छा ना तो increase नहीं थी ना decrease तो आहिले decrease नहीं थी रे तो kita tak sana itu tak mahu question hong do la bomo ante beta sana na bomo na lai dan halo pe sana acha tele concept thai lo do ham percentage increase more less adu da sai ta sana to change gan lang chen question khat better cylinder right circular cylinder आखिर बोलो तो ना चिता मामा चीज़ों की cylinder आया हो volume of cylinder को पे हम pi r square h चला ना ध्यान cylinder को question चला कन जीती चो if the base radius of a circular cylinder if the base
radius, if the base radius of right circular cylinder, right circular, if the base radius of a right circular cylinder is increased by 40%, is increased by 40%, and its height is decreased by 37.2%, and its height is decreased by 37.2%. कति छ न 5% change in volume. 5% change in volume. Volume of right cylinder होते हम right circular cylinder को पीती ना हम ये चला ना क्या अच्छा उन्होंने की बात cylinder चीज़ चला ना ये radius ना ये height चला ना अल्लाह volume of right circular cylinder volume of cylinder पे हम pi r square h ये चला ना ये pi चीज़ ignore है कती चला ना constant number की ignore है ना constant number जाओ लो आते पी हम comparison नहीं बोल देंगे आला r square h वो हम चला ना right circular cylinder pi r square h ये देना चाहिए find percentage change in volume में चला ना volume percentage change हो रहा है तिला ये holding आला अलुईजा उम्मीद था या उम्मीद चीज़ चला increase की बॉल खाना decrease की बॉल चला ना लेकिन ये बॉल हम r square h जो पे हम pi r square h के पे हम r square into h कती थे जो ना r square h जो volume ना अजो लाता हुआ इलेंग into breadth कती थे चलो ना अजो क्या हिले चला ये old new ते जाके देता है ना compare बोलना देगा ना 40% को पे हम ना 40% को 2/5 ना ये लो 40% देना क्या हम मतलब 2/5 सोच थोड़े चा 20% जो 1/5 चला ना 2 times का बोला 2/5 ना ये तो अंक बहुत है ले radius अलुई पाँच पे हम radius आचु 5 है चला ना अलुई पाँच पे हम 5 था पाँच पे हम increase हम plus है चला ना ले 5 लाइन में कहाँ ले जाता हम 7 ए वो आपको इस नाई आर्बो कितनी हम r square है ला पीड़ित हम square है ना into height जो पे हम इज़ान decrease है कितनी हम 37.2% ना 37.2% हो 3/8 चला ना decrease है पे हम minus कितनी चला ना अलुई चुए रही decrease जो आई episode तां 5 तां चला अल्ले volume कितनी होड़ो रहा हम ताको volume क्या होड़ो थी तां क्या होड़ो थी तां चला 5 square पे हम 5 square को 25 ना 25 8 times थी चला 25 8 times पे हम 200 8 times को 200 ना 5 square को पे हम 25 अल्ले 5 square को 5 into 5 ना थी चला 5 into 5 को पे हम 25 into 8 को ज़रा हम 200 से पिछले हम तला 25 4 times 100 ले 8 times 200 चला ना otherwise 5 is 40 2 is 16 plus 4 20 ना 200 अल्लाह चला 7 7 जा 49 into 5 को 5 9 is 45 5 4 20 plus 4 24 ना 245 या वॉल्यूम की ख्याल था चला ना
किसी मचा increase ले decrease की बॉल मसांग या ना किसी increase की बॉल ची decrease की बॉल ता ना अल्लाह चुन volume जो कॉल होते हैं ले जान हम ची difference जान हम और फिर इपियातो का compare देगा तीसरी हम original बात तो old बात ना बात है ना old बात को compare ले जान हम ची into इज़ात percent का ती हम 100% का ती चुना ना 0 नहीं तो 0 नहीं का था चुना 45 by 2% बोल था चुना 45 by 2 खुजन हम 2 to the 4 ना 5 है 2 to the 4 ना अब आना perfect 22.5% ये लोग 22 by 2% ना क्या और 22.5 तो that's percentage change in volume answer हो 22.5 oh Mohanam no Mohan sana itu tabang volume ho hong ki do ai lo le ven lang thirni ke multiply ya so thi ti ho cylinder ho kon ho tabang hong ki do kha na na kon ho ta volume ho 1/3 pi r square h chala na kon hai ho bol thi cho kita bang wa na kon hai bol jo hum khat bol pata bi hum ala kon hai bol jo if the base radius of a right circular cone without right circular cone is increased by 40% bona thi tin ji out na bona ta ji wale kon khoi pia ka tiam kon kho cylinder ake khat bang cho no ta cho right circular cone che na radius se pam chीज cho na radius to height ki zita khola na amo in if the base atila base lang chalang ya ko talo na if the base radius achung lang radius ki dong lo pi chala na of right circular cone is increased by 40% base of 40% increase in height to decrease ke bole 37 by 2% decrease ke bole percentage change in volume atya leti bodham ichi pidam volume chu ichi pai volume chu an khela hileti suratam height to decrease ke bol base ki susauna iti surata chalana is then is comparing ti so you compare the guy like that now volume of a cone ko pam 1/3 pi r square to h chalana constant number to khar ki pi thai constant so I don't hen kati chalana idon de pam r square to h aman r to h increase ke bola chalana kan bola hele r square h volume ko pam 1/3 pi r square h na a sao cho ki bang tho tho answer ke bang tho khodan ke bang tho tho je ta bang kho hun ki pi khal le constant ही ignore compare के बोफल है ना constant value तो अच्छे की ख्याल लो ना radius is up की ख्याल ना height is up की ख्याल ना 1/3 pi ही उम्मीद में चला ना value किस 1/3 2/3 ना सो लो चला ना radius की सो ख्याल तो ख्याल की थोड़ा होना ना तो जो constant is ignore when compare ना ignore when comparison is done na comparison in percentage to percentage comparison boy de phala chata bangai volume compare do da compare de phala constant ko ignore je karab data ele tu ne ading ne chanen chai ta na concept na important concept hai in jingle very important concept ma mai pe de e banga tu ne the most important punya dengan saya tahu deh revision hafal hono net thedi du han ta net thedi du han amol ha na layam atalo office na saya tahu